Hello guys, no to na phaikam from kam YouTube channel lo ke tini bob do ke chongnai leina tini ka no phnu ye rinai YouTube wo video views phaimo 1000 views ba views saisa mai hasingke ranglem sa so income umphi ba ranglem sa mai phi 1000 views oke rang msaha mai YouTube wo abuno se tinang no bob do so phnu ye rinai kenaro abuno se online bok panana ro video na rai samonjing katho yanjara nai toni ke channel no subscribe ke ko ta singke subscribe ke ri trebodi samonjuma video sorona ro biskao pon sok menen bok panawo ke tinang no live proof no ye rinai taw borowo ang no ani channel lo hayep no rinai borowo 1000 views wo msa so rang income phai earning phai abno taw no phno rinai ke borowo ang taw ke ha 1000 views on ma video rutu nai bonaro nai nukna bo sakawo bo tawo 1k views bonaro nai nukna 1k views ke borowo ke bona refresh ke nai taw ha ke boron nai di pa ha live proof ano no phno yeri nai boron naro nai nukna bo 1k views ke borowo click ke rinai ke boro click hepai ke tawa no borowo phnu rinai boni revenue saha ke bo go to video analytics mo boro click ke rinai ke boro click ke ha ke boro click hepai ke boro naro nai nukna nai di borowo 1k views tawa borowo actual views 1019 views ka to ha arpo borowo show ke mo ke 1k views phnu tongko ke tawa boro no pa ha phnu pai rinai saha earning phai boni ke tawa chungma nai leinai reach engagement audience sakau potong ya ke bujang panaro bodi ke phai nemeyo watch time ke borowo basumai ha 1k views wa 33.6 watch time mai ha bo video nimsingo ke subscriber fo ke gain no ha bo video fo inke chumboro earning no naye na singke boro naro nai nokna estimated revenue boro naro nai nokna 21 cents boro $0.21 inke boro 21 cents ho asingke boro $1 fo kaya 1k views ho inke boro 24 cents boro mai ne male to arpo ta onjaro 24 so phaya ko inke je boro ta onjaro earning mo ke 21 boro naro nai nokna bonang views ke nai view ke ye ke boro naro nai nokna nai dim sanchim sa jaro boro naro nai nai ke boro nai 7 November chingyo 12 November boro nai ke 9 November ni jora musaka thoni 9 November ni jora wo 21 cents 21 $0.21 bo video ke hani earning ho inke boro kem sa views ho bo phanaro simek na 1000 views exact 1000 views boro naro nai ke 1000 views wo ke $0.21 phayo ke taw bono no calculate ke nai msa phai inke taw no calculator tinang thanai inke taw ang calculator khosari nai ke calculator khosari ha inke taw chomboro nai leina 0.21 cents oha singke boro chini India ni rang bai tukle na singke 16.96 rupees phayo inke boro naro nai nukna khauchi do khauchi sning chungboro romai ha khauchi sning ka tui 96 paisa re 4 paisa ni boise boro khauchi sning ka ya inke boro naro nai numai kna 16.96 rupees chini India ni rang bai tukle na singke ke boro naro srai na ye simai nang kna 1k views wo msaha rang mai YouTube wo abono boro ta no live proof no eri ha $0.21 mayo inke India ni rang mai ha singke 17 rupees ba 16 rupees boro naro romayo arpo YouTube ni bo je earning phaimo bo revenue phaimo bole pa hathi umpaya boro video ni category of tongo bo tawo video bo ke news type ba education type bodima videos ro ke sisa earning bang ya ke phayo aketre videos category ro na asengke ta financial related ba tech related abudi mani videos ro hasengke earning bang ke phayo 1k views ro $1 phuna mai meyo ba $1 unya phono trade abudi ke $1 katoi ke ye phono phaimeyo ke abudi ke tre category ro tongo srai kau sa tha singke ke bodi ke se YouTube ke earning phayo ke anga sakyo naro kama ke naye numainak na ye 1k views ba 1000 views ho msaharang mai YouTube abo joto surono ke tini video le bono bo video no naro chaya singke like ke di ke channel bo subscribe ke ko yeta singke subscribe ke di tre bodi samuchwa video sonaro biska pon so phimenen bo pandawo ke chonchi ma lefina tre biska video so tile chombor no katha grana no video no rai samonjing katha yanjaro nai tumon bo pandawo no jotono khakchanga